ta bakta monolith festival do Arjat Khan Lai, Arjat Khan Rio. Wat kuat ban ya iban ya kai igo ba kani festival jui kani rong tao ba ni ko kasi kana you observe then you celebrate kalau ko compare but i persyang rupan wara ya kani compare number play kumu educationals kumu real betul kumu professor or school ba niku na kwa ban emphasize la ne kwa ban ya iban ya ka educational aspect ya ka pedagogical aspect jong kani festival kalau perlu ni la ini organize ini micro workshop hakaba ni kecilum ikluk na in participate in simbata ini micro level workshops hakaba ni ai ki kai ki bubun ki kai lasi ki ba ki kena khamtam le ki ba sa ki ba em hakni time jo sor kimtum shu ki laklat lasi lane kimpo jui hi ni wara ini ki jingle kai ni wara ini ki skills mo i gijing thao ki bu jai ki jai ba ponun kam do bur tha bu ponun kam ki se bu ponun kam di den barung i wara ki games ki indigenous games ki kleng ka tha ni ki thoi no wa no selungam but no se ko resign ti ba hata ka dur i persyang ban anime yang sesi ba ni klung na jui kin simbata ni video let's say ban experience lene ban yo kata jik so tunrai te kawai ni ki live bani ale au Arjat country kolomba nilek ban canvas man ki school ngosor bat hangta shisha ni ka jik simbata ka shongshit hodo kata pergi kena school kiwan ki school uniform kilawara alpa ki jangkrsha kitai na ki simbata ki workshop rejim shongshit ni thmu but ni khwi lati ba kum kane kan don biang ba lase hagade se lele kan kham ya